Oya wasiara salabuki may nakaulebu na tiala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan na evangoliti ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland. Kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Ni sambul binaka se ko ngo na boleleka ni nonde tukutuku sana tiki butoriba kini mataka na tiki ni lawa baka tokai na Fair Reporting of Credit Act ngone tukutuku baka ditaka o aya said kayum na minista ngaraba na ilabu ni mata ni tu ka tomana ni ngo endo na dabu kala obo me baka ni na ngarabi kina baka sabasaba ka ndondonu na beka bo ilabu tukono said kayum ni aba dhuri na vital noa kina Reserve Bank ena business sing sauti ka semati kina bengarabi na data bureau ka pangambauti di sabwa sabui kina tamban di bengarabi ngo na itukutuku enak na tiku butor bagini mataka na tikini lawongo sakeni balembale ni adhan na luni bonua o katikina na ilabo erandino takatu ka siang ni somi ena baka utawdo kina Reserve Bank ka siang ni na bata kile kina sotel na tambana ni bikabo ilabo tukono said kayum ni kepa ka endua na kambani setamba ni bengarabi dabanga ibina kata medakava na dagadaka ertundung karabatiko na data bureau ia menekere kina Reserve Bank ngarabitiko na ngaunongo na kena pakabina ataki na wabu etama buwe wai kandiki bitiko kina endo na steel beam sa rauta ni basa ko na embaki na kena baka ngatagi tiko mai ekada na beam ni wabu ngo kabuna na kena sa muritik nga na ngaunongo endo na laini ni ngonsala tukuno Rory Garland na bakalis liseta kini FRA indondor mende dinko manalin benua na tikinongo embaleta na nonda tango maki to sangarabti ko na ngonongo na indini ni FRA na baka binata kini wabu kina kena ndike babnaka nimbera ni bandi tekitale na ngona mena bangata kiruro kina na laini rere kina matabile wa yana kabini ku endo na tangane mbaki rua sanglo ka rua ka daka ba sales and marketing executive suba kambita kina ndona wakadalaka kaya do nambong ini warombuka o Vishal Dayal embita kina ndona dal nin raiba ene baka ro rerebaki ndona dal nin raiba buna na maboa kina ndona dala nin raiba kabuna na mate ya do na wakadalaka ongo ena laudala beach na sinu ka donga kina ndona taxi nyoti ne kena nrita ni maina laini ndondolu me muri buna nona mate na raiba ni taxi ambaki vasa ngabul bakadada nongone leo kapas ndi twin cab yamba kitini gadiwa se durumbi mbiti ko ebal nimbula ena ngaunongo sang ni bantu nuina nona mbele mauti o Dayal ini mataka ena rongo ditalik tigokina na kisiongo kina gitu ena dingita kana netball Fiji ena ndua na ngaun lele kameongo na kena ndau ni babuli dibo mena barauta na tim ini Fiji Pearls se tigula langa mai ni tutungo niyo tinanona sulia na noni bol ni badengu o Kate Carpenter oya ni dhaba na sota ni burubura na maki mena dingoma na National Sports Commission na yadhan reso enanumi ninga ni tiribinaka na itutungo mai dhabe kiri na baleleka ni nonde itutuku ni badeng binaka Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na karong wenang bula FM namban dua yana sere. Volvina gua saukur todo tali tak na bula FM. Nimbula narango labinia to ken korro ena kasi. Ando bakrong en bula FM namban dua yana sere. Bula binaka ya makereta menandi na SBA nambula FM namban dua NSR. Kwa korbo, tasang talent on station ni rolerua, namban dua nga nambula FM namban dua NSR. Bula FM namban 2 NSR.